Ljudi, prije ovog klipa, ajmo svi lajkujte dole klip, preplatite se na kanal, idemo što prije do 10.000 pretplatnika, tako da to je to. Oj, brate, kako je dosadno, šta ćemo raditi danas? Pa Jara, ne mogu sniti naftat kako pucajce, inako i sad zbog ove korone ima na svakom čovjeku. Pa haj, mogli smo, brate, hajmo, hajmo. Oj, brate, eno pucajce, eno ga. E sad slušaj kako ćemo. Gdje ste pucajci? Tem reći i se uzmo to oružje kad Kineza kruhat. Ma šta je mali, koga je došao ti vam zajebavati? A nije pucajci, nisi mi došao nikoga zajebavat, nego izvini, ali našto moram reći. Kako imaš tako velike uši, stvarno? Ti kad dolaziš kući moraju se ti štakove prošravati da on iđeš kroz vrata. Bom, htjela mali nobujem nogom, zavrti se vidjeli se tri puta. Pucajci si išao i kako u školu, ti čovječe Bože ne znaš ni pričati. Jes, druž, bom si upravo. A gdje ti men pucajci, bil ti men to oružje malo dao da ja to vidim, jer ja nikad nisam to držao, razumiješ? Nema dečki problema, evo vam. Pucajac moj, baš ti hvala. Haj sad na koljena. Dobro, dečki. Ljudi, ako ne želite da ovaj pucajac umre, nama ste platili kanal. Lajkujte video.